Nirmalakan yamkana diala konti liankarwa ina gwasame kanwa online TV channel. Jo ba lingwasame equibol mail kana Dr. Riek Machar. Men bana ngai Kenya South Sudan stand at a dangerous crossroad. South Sudan take a ke ping me je goro jen be pen je ta danen cha political partner cha ka yen ke je hala yen Dr. Riek Machar. Ka jo chalat gwasame the arrest of Dr. Riek Machar, the first vice president and leader of the SPLIO, along with report surrounding Bol Mail and powerful figure close to the president, exposed the deep crack within the nation leadership. Do badana yen ke Dr. Riek Machar wudi shalka me Bol Mail wa take ten. Bol Mail jaram dana bumni janan tama ke jan gwasame. Dr. Riek Machar arrest is not just a political incident. Wa yen de shi politics. Wajen it is a direct blow to the peace agreement for national reconciliation. Wa yer malka me shalar no de non karon kin dangra wudi de wal badak. Karon kin dangra wal badak ke jan gwasira ne wa mal kwa jeta men shalke 2018 the realized peace agreement. Yene yan ke je kan ji kware ke la senior SPLIO members. Charge ne ne tin wan ro ne do mi bat kan jodin ke je. Jen charge view by many as a deliberate attempt to silence opposition, weaken the balance of power and dismantle the 2018 peace accord. En kum ken ma yadin me lede gono ba kum SPLIO ba je yar ke ba je dak kan me minyono la ron kin dangra wel badak male cha tanga je wo bi kan cho be joy. Amano dina bana ngai gwasame Bol Mail wa je Ramadan at the same time, Ram was about Bol Mail, where the link to internal power struggle or corruption allegation highlight the fierce competition within the SPLM and the fragility of the state political core. And would shall come Bol Mail, what take a 10 medit, kata dan and tear take a jack, ta dan or all kuma SPLM kaja. Ajan Darmon wo ba Dr. Riek Machar ba yen. Kamiyan kan Dr. Riek Machar, kata dan jikan yen kaja, Kamishan wo len George, Kamangayan wo point the and Dr. Machar de Jalun, Kajan Corninti. Chala de Lun Kashang dish kapai bakel ron kin dangro jan dangro ko wa kuma egat kan Africa Union daga shubrai wicchen mi shumana tamangode telejom mashana linka kuya ko jo la je kulo ya ngai ka gwasa dana shikan dol ka shikarwani shikan kalat tuka tungwan bakan ga shulas ka media no tam telem linka ka kuidia ngode yeb ko mandana ba linka gor ko na ban ling gwasa me an Bol Mail jaram dana teke o ba Dr. Machar ba je yen kan kwara dino de jogne ne na me shi kui Bol Mail kan Dr. Machar. It is about the future of South Sudan. Oh, de South Sudan de jagada takamal den ar tijine ne en South Sudan we ka South Sudan bro da kwal chiro da bada ka jang kidin ka ken bikan ta chiang mun jegte ka bikan pal wala chika ka pal ka international community bikan eden konilat ka tije kan ka kep ke jikan ga bekep chiga kin ma yadi naga dana naga na karundia anta me she Bol Mail chu kam power lo Bol Mail jaram dana nang nan ta chang chaje ne na jaram dana non kum Uganda jaram dana la el ko la ka jaram dana let kin ma yadi ne me shaling me len ta ma re wi ka South Sudan men na ka na ki te ka ching ni jegta to Bol Mail jaram dan tekete ko jaram dan le ka gwa kirma yadi enemy de la kirma yadi de Bol yakana jarar e Bol enemy de odol lo winde ko ken e Bol many tempo kan decision de ko ken keten ko lat ka rodi ne Bol naga nuare ka Nasser wula dongo shu fanga mayo interstate e Bol ideal taken dial e Bol Mail yen Dr. Riek Machar e Bol yen pot kanga yen senior official tintere which ke juba tinte ka bloas ante e Bol enemy le roda tema Bol Mail de ko ko ngai gwazme lat ko no Bol Mail kana Dr. Riek Machar de no Bol Mail ko enke je tele Dr. Machar tel jitte ko enke je ke kume SPLM pad dung dakun kirma yadi ko Dr. Machar akwar ke SPLIO chan me jowe dane chalana wala point de Bol me chala do ne tene commander in chief kelten karwa alo she other spad che kanda mai powering che janda mai nyodo di tele mishala mare wi ka South Sudan mete Bol Mail te kwar ka ke te ka SPLM alaram dan la first chairman Bol Mail che de jen kan long shakala ndo kume South Sudan kini kon la jang chungen kel do chungen kel ga je o to korte keten ngai ke je ban panyan go jene chor nga dial ke chwera no te mo koske ko na te ka kor te no te kor ka jangan tam yenta dar ku kana support ke chungen ne dial an continue kare wi ka South Sudan ku men ko Uganda te ni ken match helicopter in kona ban wer banaka ka he Bol Mail jaram dan en ba te ke cheng yek dial ti de to ko jaram dan na kon de kon shal ken an no cha Dr. Machar cha je yen ngai kone ko e Bol te kel mbiya ko ngai gwasam Bol Mail nyo da na lwangda ke power yen men yanama ya Dr. Machar cha je yen ko gota kon tinte kuma SPLIO teketen ko kama ko ka date di ko ngoda ba kan ka lwang ko dara ka da antamatan na ko bu Bol Mail ba mal ba jato wana ko che fail ka tindi ala kon shal tilet Bol Mail ka shiga ta gore wi ka South Sudan adangne Bol Mail daga kuma kirma yadi no ngoda kan kana ne gorno kana la point kuma kirma yadi de jan gwada danan break batok tun ka korgwata ko kan ta ka power struggle within SPLA pin kirma yadi no men jaka ko buga tekelan tama o kuma SPLIO te do kana nyen kan ka kuma SPLIO wada wo ngwan dial
luka bere malka ya kodo den biya le ne ling dai wucho juba shirka me ci to gwade dan ka kuya kol kor ya linga ne gwade dan ne kabje pintin sha kore dan ci to sha ne ngwan ci kali wonta man cha jaw da sha jaba ya ji sai ya pin ba ngode to ka da kana ya le yakin me ya dit ba sha nyogo men yene ne di shop ka jande wure ke la transitional government tin ba peace ke mal ba jala la 2018 peace ga kwa radian ne to kon tin wana yes PLM member ala ne ke me ya other party ku ke long shiga ne to bul mel kan Dr. Machar tin ga da yes ka to kan dial ka vice president Dr. Machar first vice president no kon ka di Dr. Machar jaram nan dia ko bol no kon ka garbo Dr. Machar no kon ka capacity of thinking and behave Dr. Machar discipline with the me ngode message me ya me shi anen shi abuse of power shi nyo dan point bol no shi power shi ja ska me ngode makana ne akwar kala tijjel shirkiti ko kwar ko lo jek bokul ninde nyo da gwan go bol mel shi rama gwara cha ga de par kane Dr. Machar ya